Yefiri so na yakwa kopie mu e Techima North mahye bedwani a wo ho e na afi nso mensini krache pani wo matumi aboa ama wo mo de eye school dem nkonwa akwakọ ma eye mensini no se ne be ya esuafo betumi enya baabi atena eye mrahye bedwani Elizabeth Ofosu ajare onunyamfo sanso na onunyamfo Adom Kwabena Johnson panifo mienu yi enetumi ka bomu e de nkonwa yi ekọ eye mensini no emu. Rashibejani Edimadisha Wonmo Ewo Techima North or Sansu Minister of Trade, Agri Business and Industry Unimonianfo Elizabeth Ofosu Ejare, Wani District Chief Executive Edimadisha Wonmo Ewo Techima North, Unimonianfo Adom Kwabena Johnson, Wonmo Edim Kunyana Duono 1000, Aquakoma Techima North Education Directorate, Yahono Sedebeya, Enunibetimi Abwana Schools Ahodua, Etreshe Techima no Wetimiashe, Nawache Ediama Womo Madison for so enya kunwa atena so esuade na sa dwumadie yi ekoso ewo Techima North District Assembly ye no ewo bunu East Mantam no emu ho ena dwumadie ekoso no nam so ema achechire fom penifo pina na wonomo ebepiemu ewo dwumadie no ase ne sa sunti enam so ema wonomo echire se schools ahodo a etwehye honomo be se duenu ne sa sunti school bia no ebenye nkunwa no makomako aduonum 50 na eno no etimi aboye pesanse schools bebre na wo nkonwa amofra betena so no ebi asese ne sa sunti ena nam so man penifo akoye sa adefefe enu nti enam so ema wonimonyamfo Adom Kwabena Johnson ya wono District Chief Executive de Madisha wonmo ewo Techima North ede ensem sei eto kantanka kwansosem eni da kese pa na yede ma honorable nanamu a waye den watu minim se anamu ya watu no dodo no be di akiri aye den ede aba se ne ame den medikan kan ye no nti aseda pa na yede ma honorable say anamu watu no it is in the right direction na the improvement bebre so ebema ye schools na ye den ye nyina ye wo mu na sa challenge of furniture syndrome no ni nyina be den be ko ni kasa no wachi no na wonimonyamfo Elizabeth Ofosu Ejare ya wono mrahye di madesha wonomo ewo Techima North enso odi ensem sei eka ho campaign no na me ko schools so na teachers ne ka kire me say ewade boa na me wani aba ne bio na ewura mahama be ka me ho a ade e ha omo pa ye nkunya ene table enti eno so ye me fa teacher ni na nka se me mani sika nto ni botomo o se me mu ankwala no mo ntinsu ade yi enti eno na mabọ ho bra be ka kire me say excellence John Dramani mahama be ka me ho nko ade a ahoden be kese enti ene the 1000 chairs and tables ewura mahama se odamase o chiamo ye be se ye hwe na adesua eyefo e ma ye nkwala yi ebesi na obeje di set Techima no fakola bi kwa timi di akonya fi akonya eso aba school besua ade ende e ba adesua na nkoyi papa enti saa ade na mpese me hwe na me yi ase enti 1000 ya me di aba ekra no 1000 chairs 1000 tables eno kwa en solve problem ni wi be sha ase yi pa enti nim se ekọ nanim no mesan apebio abeka ho yewura mahama adaro ma enti